Mi se nalazimo u Sremskim Karlovcima, tačnije na trgu Branka Radičevića, broj 1, u prostorijama opštinskim. Radnja je tek otvorena u saradnji sa opštinom. Imali su sluha da me razumeju, pošto se jako dugo, ceo svoj život bavim proizvodnjom etno-modernizovanih haljina, kako ih ja nazivam. Radi se o starom platnu, replici starog platna, koje mi onda ukrašavamo vezom. Namenjene su kako za krštenja, venčanja, crkvena venčanja. Znači, radi se sve od sirovog pamuka u prirodnoj boji. Nije farbano, nije tretirano. Jedino tretiranje je pranje. Udruženje Ljubav i nostalgija, koje ja sam pokretač tog udruženja, bavimo se isključivo obukom. Znači, decu obučavamo u vezu, pletenju, heklanju, to radimo zimske radionice. A leti je to više plasiranje proizvoda. Ko želi, čak i od dece može da plasira svoj proizvod. Ako nešto nauči u toj radionici, može da radi. Znači, neke đerđefiće, pa vezu i tako to rade. Što se tiče udruženja, članice su u celoj Srbiji. Pošto sam ja htela, želja je moja bila da zaokupim celu Srbiju, da imam motiva iz cele Srbije. Evo, pogledajte gore, tu je i rad sa Kosova, vez žena iz Beograda, žena iz Kragujevca. Pa da vam kažem, Karlovci su specifični, oni žive od turizma. Tu nema ni jedne firme, velike neke fabrike i šta ja znam. Sad imamo ovde par radnjica kao suveniri, kao magneti, ima do mene oslikavanje, slike, slikar. No, međutim, ovo nešto nije bilo. A pošto ja već dugo postojim ovde u Karlovcima kao udruženje, i našla sam nekako sa opštinom dobro smo se izdogovarali da je to Karlovcima potrebno. I oni su me razumeli i rekli su i godinu dana mi pregovaramo oko toga, gledaju haljine. Pogotovo što sam preko puta Mitropolije, tu su venčanja, tu su sva zbivanja. I opštini Karlovci je potrebno da ovako na lep način bude predstavljeno. Je li tako?